Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakir dog ying jongpi. Hakum gani ka por ba kejela ka don hapadeng ka jing yakun persya ya ka klam jing pang COVID-19 ki asha ki dai ki bahakmat bantur syaman la ki kendong kan serot ban ai jing yarap ki pat ba ki julai bantuat bat bantok kit benya bin pebin syaman la ki snong syapang ka kot ka khia jong ki pat ba habadon ki bayo ya ka jing pang COVID-19 ru ki dai maki ki batur syakmat ban lej ya selok bat ban ai men sim ki nong pang bat ru ban batai kumno kin bam kin di kenang bakin yo borno Henry ka kubor ka basngosi pat kalong bahabaki asha ki yo yalade ya ka jingpang COVID-19 kisa marway bat amdan ki balait ban ajing yarap yeki kani kala jia ya ka way ka asha ka badan haryangdo CHC ka baha bahapo ka Mountain Road Civil Subdivision kani ka asha kala yo jingtip ba ka don ye ka jingpang COVID-19 bat tang maria yo ye ka te ka khubor ka snong kam sha shu ye ka ban mi na yeng bat ki pha shong khop bet hapo yeng habaya kren bat ka advisor jong ka Meghalaya Asha Workers Union ka kong Sony Kharjana kala ye tho ba kani ka asha ka don ha padeng ka jing bat amdan ba pait ye ka la ka yo bam ni bat wat ka snong ka tharu ne na ka tanat jong ka kot ka khia kampai khamat satya ban leit ai jingeram kumta hadin balayo ya kene ka khubor ki para asha kim ban se ban leit pan poi hi daladi ki marba mardi shaying sa jongka kini kilai sni ve ki chong quarantine la en bia pare ki man mojarti ki man aha en dia badan dia kalau ne chong ki pendek ki pak chong quarantine ba chung pak chong dik mar la yin o ki en re la ka jong ka jaka chok aha bantu chong ka pang re ki pare chong ki la pendek da ka chong ana tu video klam ong ka chong de nomor ki nomor ki ala pak ka yung dang para dap nyam re na no wa en ka kare te ong pe ma chwan chong ka pang pe ye telong ki chong ka pang kana pula bu la ka jong pula pergi ka pang ka jaka di bar borok walang ka jong kerpang re ya chong lum re ya chong lum ba chong lum ba arti ko lain ngut yo negatif nang ayo positif soman so men ya en lu ki kon kata ki klan men salam arti mu ka chong ka thaw wala ichi re tu ai ki chong nan ya le ba re imar la dap en mar la yin le mut le kana le ba ti ang fides ki tirisno pati yo chat fites men ni ni tapi wo yo positif ye sekretari akan madi asya yo la ba no tersorar lai tersorar komen man lai tanang aliang jong UMLA lokal MLA la pun ni ai ko MLA nan dangukan MLA re dale muj bai tre wada ki bru ai wo hadu isa teman om dan mana-mana kawan kali saring tarin man hinyam bila kali bai re dan tarin enan itu aha dale apor pat ni wan ni bangin ajing yarap kendiat yum yo hi ban ai khambun rengin ai kendiat tang i pat ko bangila ban pot bor mo naka fon jong ka union ma nakasnong ti klam pat yo hap shet hap yu ban la de yong tingi susmosen pi ma ba pidon nang ha ka ju ko kon hon mo ban ni pi de ki asha ngi ki asha te kum ki asha hi ngi tip ba pi phim ngim sim la yo ke jing se ko batikna ngim pat la yo jing se ho do menta te nakaliang jong ngim ko union te ngidan hi kendiat itu ngidan kendiat ijing ai ban ai pi kum ka khao ipan kidan kin saai ni pi ba kin yu ngimyo hi ban ai bon ban pandap ye pi khambon mo tang balong ngit ijing ai ba khandiat jong iru kin pedang ngai mo ngatrai nakaliang jong i ba sekretari lum so i kata na marba ni kung asosyan mo ngi hapej lagi jong kun mo lai kisam jing action jing jar ngi hapwat ngi hapej i jong kun te namentakas nang jong pil te ngimla ban ai Rengyuan kerpang naman tayo Asha na marba Asha ide i front line workers kumbaki ong ka sarkar rehadu man ta kabali ko bas ngusi kalang ba
pasor karing ki asha kim su nyeo kim don kata ka jing siu ko bati kana na ka banta une covid mentau jong or hasar aku wei pat padu mentai kim pat ong ai sang ki asha kim don jing siu ai ru em ki asha bat kitiar jing ya daru kum i tre covid hapo snong mau ile ai gitu dawa ile bisit tu ginang pangru ki blok rindon ki mas rindon ki ai tang iwei ha ar hajar al phau ki ai tang uglop iwei nang ta imas iwei ndai kong nang sanitazar iwei kumut tang kita ngi tre hapo snong ka sem jing e ingi ki asha te rakum dukum no ka sarkari kan pasmat ke ngi asha mo langi long ta kita kinong tre mon so bahangim la namar babalay ba ka sarkar haba ko ong nang tre sung ba pa diki kam pa diki tenrong di bakya tengi pa de kum ki nang nikmat jong ka motion root block ni dap da jing sung kya si saya yakin ki jing jia ki ba ku mentai jia ikong mo namar ba kamdon kono kalat jing ya dai kono kamdon kalat ban ya rabi tengi kum ki nang yalam jong ka motion root block ni da kerpat ki ni ki nang mikmat kum ki MLA ki MDC bakin thaimat lem ku ke seki ikong jung i balong i asha i batrai mon sobha nam ta ki pajba nam ta ki imlang salang no te ngathai i ba rum sngo e ya kata mong iwan hang ni om dei bang iwan flow ya ke reng iwan ban sngo lem nam ta i para asha jung balong i khon jung te bat ko wei runga kerpat hi ya MLA MDC jong i ba yang i kum ki asha i dei ba ki dei ban kit khia hakaliang kapot kakhia marngi ngilong kita kinong kit kinong tre mon sngoba ki bompat sim ladon kono ka jingsiu yangi teng hapan i ka yeng ka sam teng hapan phet hakamit ka yong dang na benta ki sinong ka thau jongi te ngilong kita kinong tre mon sngoba ki ba ngila su tre mon sngoba sa bapalat habang ipang sitong pat mangi umdan jingarap te ngakerpat ru na nagi MLA MDC jongi ba kin sim khia yangi kum ki asha ba kin penbiang yangi ya kita ki jing don kam jongi tam kum hakni ka por ka don kini ka COVID-19 babu ni ladang ngidon ki bapang bayo positif hasnong hatau ngidon kam ya kita ki jing ya da yangi kum ba ki we ki jaka ki yo ya ki PPE mo kum ki PPE kiwei ki tiar baniada na ka benta bangilit sumar gini ki bapang covid tenga kerpat mana ka i lokal MLA jongi bak ki MDC kumju bakin perkhat yangi na ka benta kita ki ibarok te kumba ikong ru menta ila syak sitom ya lade na ka benta ki wei te ngangait banang ni sakmat kum di lokal MLA jongi MDC kin khamkit sia yangi kum ki asha bakin penbiang yangi ya ki tiar baniada na kabenta ba ngimyo ban sumar ya kita giba pangku bayo COVID-19 hasnong hatau jongi pang sing ong jang si ma kum i presiden nam ki asha te kita bro ngi khamta mi badon hang ne hapo snong la chu ya relang rengkat pat asha kat nong i ka jing sitom pang pun cha chi jing sitom pang ni mla nhiều ra ki ba ni pan nhiều từ mla nhiều pi ki jing le tha jong i rai ba sa le kum nong ngai ro ha ka chu ko por ngi ro thiru long ki nong trei ngi ro ngi long ki nong trei wan ngi long kum ta ki sekretari ne ku nong lam snong ni trei lang pat ki kum bi asha ngi ro ngi ngar ngadon ta ka musim ba nap deng jong i para nong trei de ngi mla ban lai e na mar ba ngi tang ya la de ro tang pu snong mla lai e te kaliang jong kasnong tunjuk ngakran kaliang jong kasnong kamla le ban perkhat lem nam tai asha toi ai asha le la toi stom nam ta jong i per toi kasnong jadi mentah ke jing che jong i pade dimla le mar ka we kalong ba la palat ke jing ngat positif mo ngi la jan boro snong ta menin ro si ong ba kim tre su ti doktor nong ne naring do ta kidang tre le kidang pun ki ban hap tes tang ba ki ong em tang kat tu la tiap kila sukhet no khat stang si kawan na ilah la tetap kawan tena kita daun ngar kumju kumba ong ma phi ba ngasno ngamdon ai hang kata kijing ong jong phi ya sha jong ngadang so kumen ban na ba ngar ma hakini pol ba de bro nadu pastang asha mi ngar ngalong kum sodar ma ngadang phi no ta asnan te kata ngla ti blut kijing kristom jong i tengam sno per jing sha ngir ka snong tham tam mi ka snong i de ban perkhat
kumno ka komiti ma ngir ngidon komiti le ba takane ka por ngar ngala chu chiana kumne te ngamla le isu ban de song perkhat ban le yu mo ko kidok yalam ba lait nang prodar kumlo ong mene lait nang prodar de tu ki bembar SCA rukun ki bala sangat enak ta ki ting le ha jong kinam ta jong peran tre jong thi ta ka sengu kerpang thi ban ngaru ngat kerpat ba sinong nikmat jong i kumba kila sai keren ba sai wan barabor ban ong ban yarap nam ta jong ki baki kin kesan nam ta ki im kaya kengi te menta la kumno ro ngaru nganget ba kum ong ba thi ba idon kam ye kinong yalam ba kin pelam nam ta ka snong jong i kanong perut ngajen jing hana ka we geliang ba namar nga ka kini ba yo positif batikun dia na kitip ita sa alang hau paju ka ye nga dan kata jing yang tomo pada dah salang lu se don ka kini abet karena po snong hapon sauro bani labin mata malangan kalau ne ukian di bang la yo positif na yang jangka jangkine ki MLA MDC tim don ki bawan bantik na bantai smart ni hakane ka tim storm tingin ja tatane na banta ka snong jami barok kawe ba babur na kane ka tim storm jami ki balangat hakane ka snong andre kajaka bansa karantin kerpang rumindon ni salang hi kaju kaying man la ketling ya salang bar lagi kun bar lagi lok rukunju kibala yo positif ya salang bat itu kiba sam padio ha positif kunta hidon kajing sir bat hidon kajing setting ba kin saya bit ha ne yang dipang bat persapkat ya iwe halor ra iwe ini yang ngai kublai batin lawan bani Arab nak bentah jangan no kublai subur misal itu tadi Rasa jam nak masa Kajin sisa dai ini asaan ilik trace dan ilik trace dia ini positive case ya ka ilik trace ilik ini positive case si habak hadu maybe yo irajong yo positive rajong kat bah ka por bagi test mana awat benia nglakeli na ihi mayo phone bedari ong malayo positive naman ba kita hien tu ike dan positive di bahian jong ike di badan bayar dan dukan basang dukan men jong i ong barang yo positif ti tangling ba bagi elektrik gitu ti yo ela jang lo ken ti asya ti hadin bila yo hakapon betas positif i kita sebagai hapo dan bagi doctors dan bagi nurse dan TF ki badai tag i kidan doktor dan tidak penting i dan positif tak instruction ki yo na ba yo na po si hi na po ki doctor si ong baik ba ki det chahiye quarantine ila jang haye te hayeng pade bat ikon naman maka kadan lain not ikon diberan hayen uway mariatik ulit bela mariatik bagi kami kadan positif kata asagan positif uang banganan tre wan susunya ti ngalayo ya kerani very nicely kan ti ngakeli kata tengah orang amono basyat beski nasyat himanga wong fi quarantine tu ngai lajong ngamdan jaka balik quarantine sini sapai ti ki katkum construction mangayo na si doctors ki ong syong bay hayen kat bay ong mga ayakran ki ong ba may ayakran spang quarantine ki ong maka government ko ong minum ay bay ban shu ba menda tam shu bakan bisa bam ka ke government yaki ki bayo positive kata ko kom mangayo banekran ban i tinang ta pade ti ong pade ba hadin kata ong ati kumno fidan syong hayen fishat fiti ni ma fi ong hoot ngaset ngati hi ngapendian hi kon pengafiklan bisa yung kadu kat nentang ngam padodan kita tentang dengan padodan kata kejung kera kemen
mengayo ekran ikan dengan pada sudan akan bicara karena tengong kun jong pi kia klan padan bo ibu mentaru tang bai ong mentala kan nos ni ong la asni ni ha kapor bang kran bagi Israel asni ni te hadin nang tap le tengah ekran ing ong ba ti kalong ada ki ong kun chong de la ka jong kalau ka jong kamera ong kun ban set ban tiu ma Magerpat tengapa ni keren ikun orang tu sekun penyerap bisa penting nak pergi naik bot lah kajang wat nami tengok orang kumno lah dah kiok bang kumno lah dah pipi kan nak belah ni ikun kan nak belah pipi syong hiang nang tak pipi syong nang ikun tim sak ban mi nama kesenang orang mak syong ada buat mi so sini setan si ngakeli pada ya i dan nang phone dan nang wan facility yang air dan buan keli dan buan jengok dan phone dan you accept naka yang jumki union ni tak nomor ya tip bila yo positif tinggal ay keli ngalay phone tik nolong kumno tingdan bukan san ba keli dan ba mga te nakasnong kimpandai quarantine ni saya pi ban bu kerpang ang kajang pi pasinsyong kerpang marway mo at least nomor tidalong positif mo bi tikikon obviously kinto yo positif yung relay mo tikikon ti ong tip dan ba ong yang nadaw na po tik la tip bang yo positif dan ba ong yang bangan syang quarantine marway kanda hadin ang tapadang ngakalingo ong ba kaya nakasnong si ong dan berpendapat iba kaya hangtang ngalak long nilang kansan kaya si hadin ninyo panikaran mang berka isiling bagipon ba ikong miray dari presiden si ong bangin pendapat anak union banit aibam dan IDAE ini nak banit nangin nasyolong ni syuyo nak banikaran berki presiden kita tu jang ke unit apa ka motion rut belang maka hak apa motion rut belang syuyo banikaran berki ting syupha banit aibam dan ID ni pak bentit kini jang ki kan dia nak fund jang ke union hi kan ni apa nilai tempat tu wait dan chance kita kembali kata kadai ke bentar bana kalian jang ni persang mendek katu kan ni doktor kidin ki il ke status mabuk katu kan ni doktor sila iPhone yang yang kalong sisa komni motani mga hoot kalong na marunday ba ong mga kamiyo banikaran di try ada ki banikaran di try ti ang urang mas nang uksan penday i Dr. Kriam di badai i in charge jong kasayong ti ila phone nga nang tay iti doktor na po ka September mat mang tinamawla sila iPhone as mang tinla iPhone ba amdan balik jong ong en na makaway kalong mangitansan kalong babay i quarantine nila di ba tikon hiya kira di tikon ti syong ba hiya long kinyo le belanyo ba na ay kata kadai kebentata si katanya song concern na kalian jong union kan tingi din siya namar balar la dayo positive ki pat ba asnong ki asa ki letris ki yarap ki long lang kan ki asa ki ang man ay jimod man ay nan ki tikat bala da ka asa kayo pade no one ban receive ban kili ka long kumno ti kata di kalang ka concern na union kan ini kalau midang perhat bak alis bagi frontline workers midang perhat bak help tu kancin kiai kanila da kasnong kamla ban ai quarantine kan at least na kaliang jong health department then na kaliang jong city jong kaliang doang pai kida ai tam kinza kamra le na ko hi quarter to city lalaki if possible kan jong kata dei tin ko jong ite an no kata ki ni ki asa ki lek mantai kanika ya kanika tracing ni ki positive komnen ikal along salon sa kena kata-kata kota kita kitin kuat ke union. Tengah hadukan mentai ki asa ngidang yo asmo kitan armut means inapo motion block ni bahas pokas yang do CC tadi po napo dia jong kalau mo pramang tu di jong ko urban. Agadi kran jeng di balong i ba hek dari minister of health hakatu ni ya kerpan kabaning kong gali ban increase ka incentive jong ka ni COVID positive COVID team jong COVID ni nang tapade kabaan ni di hipan ya ka PPE at least la ki asa ki kan trace ki kan ai dawai dan ni ki ai jeng mot dan ki ai ni ki positive kan long at least ka PPE ki bandan ka gloves everything the mask everything yang gede long suit kan ni ki asa mahadu kan tahi ka PPE ki samyo ki asa adu kan ta kan basisin balayo profesional ki asa sektor biak mak mo di kita ka sektor ki asa ki anggan wadi nang ta ki health worker kidan ting ko tolong mai bahas nang lai sampan ki asa ki khamne tur bahagi khamne dan lang ki kham long bunsin ki asa kan khamne jungo bah te nila kirpa ni bahag ka tutus ni ti ong shuai ko ngah din apayo kuno nila banrai lengan hak banra kata ministry ng ikin man mahak biakran kanya kani may sa kabinet ka ni bahak biakran ni ba ano din angin ay kuno ya kata ka ito wala kataro ong hila ya ka saran sa balong im ay ken gasan sa bak ikana ba im na ni en tamo issue ang issue ay ko nga din apayo
Tawan ni tekenduk biang hina ni aman ai kata ta. Rong wala kata di orang persang kat dalak bang idei ban ai kan. Kata ka de kejing pular kejing Hendai gila yang kisah kat kumkarai ke bakum ke isi ke badan telong nila ya pakhat madangi sange ru tentang dan kata ini te ngikuat kan kadalong kum kat balak bana ka health department ni kan nyarap di kinjat PPE ki asya kan ya kan ta te nging sempat yo penuh karai ke babet na i ke babiang ni ba hek na maka long pergi kumne tingin la no ban cepo sekretariat tu kata ka de tingkan ba hek tu